Yamwa kwa baby Adom TV Badwam dwumade no eso na se de wuni mo no Ghana man emu na ye way fufuo party no so bosso de mu odene na so betimi aba fufuo party na hoodin so a je se wapomodin mu nsam no so ekoyie nipadua na kwa ni nyina no bia no e wo se etimi ye adwumade ma anope ma hofade de ma me fa sedama me designer e Augustus Studio ko Instagram ho and we design me atade kama fe ya Ghana man said nedwe mede abia no e de amawo ti nyame ya adom a oguso pempam bia eni liran mede ni nyina beba mo hu ti ye pe no ko Instagram no akwa hwehwe no na design bia wo pe bia na da wo ma waye bi e de amawo poku a 101 papa bi a wending so e ka ho ha free C4C liver specialist hospital abaye no won bidin komo ba pa memo akwabe efia mi joso na bibia aboko de ho aye fedodo ye ho aye fe Ghana man to wadi amana bros so minim de otumi ye dimnim se wodi yesimu wodi be ma back to back sa mo nyame sure C4C so aye fe onto ma ne fatal pa me da say liver C4C liver tone and a liver specialist liver tone say no ni way a liver tonic okay na di na nkasa de liver tone. Okay. What are my intim kombe? Yo, me the inchia kesiye fi C4C liver specialist hospital. I swear the Ghana phonia. One the month of March, Ghana month. When him say multimedia de emani yefe. Tino ya mamunia happy Independence Day in advance. Ghana ya odi Ghana so ya media. Mama yenkremu ye na bibia ye kama. Na obe kura Ghana ye ama na ye kama ama wani ni efi wapomudine. Wapomudine e wose ehihia opapapa na apomudine ni abehia wa ni nia no awode e wose eba liver no so liver touchima anase liver ho wo hawa eya na wapomudine etutosi enjinjina so papapa nti e wose uma liver no ehihia opa anope mi di livoton C4C hospital and C4C liver specialist hospital e de brega na fonia emitia wo mu ni e na mu se pokuya 101 magi ahenche a de bia mi bohun dero de nti a mi bohun dero ne se liver tonic liver tonic bia eboa liver no support liver no na ma wow liver wan touchima ama wow wo se wo de wo nsa unja anom ama wow wo se wo de caffeinated drinks and as coffee wo pe no obi wa ha coffee ope caffeinated drinks wo anum bia de an ho nto no wetima num liver to ama na ye de aboa wo liver no papa fa number si a me be buruburu sui na bibie ni a wetima frɛ ye ama ye twetwe nkomam C4C liver specialist hospital in numbers na ye mebubo si 050 00 40 331 050 00 40 331 and I say 050 00 40 328 and then me pese ye hwe bibi efa the role liver e play pa e wo your sexual health ho ade en sheda nchin but your sexual health no ehun ya ye pa Beme ube hu se liver na touchima de be ma hu se liver na touchima a ejina wo sexual health no se anopa won se mema de omo so me baketwa obrempon osori anopa first no bo se ne be ma ne pija ne be ma ne pija bo na me gina no de ne sa kata so me bi say what is it no waka se my bolo no me ko hwa aye dendende na se me ba no liver na eden ahoɔden wom bema wo sorry na bema na an sorry pa na wo se won se wo se wo hwehwe umum I was say ukọ na ukọ hospital na ukọ hwehwe first thing I was so hwehwe liver and say liver na atochima na say how bi e ba ho a ukọ hwehwe liver no na how bi eni ho a na wabomode aye further investigations no hu de enti a obema no wo sorry ye ne enti man sorry bema no eye ntini nko a na e form ye bema no so what I say ntini no unom livotona intini clot biara clot bia akose intini mu bia no livotono etimi boa e ma ne intimi pushi clot no na ma intini no etima akasa oba so de na obehu se o sexual health no liver no e na touchima e ma wo sexual health no ncp oba oni be me hia sabio anse na fia we oba me oba onim say enia bema ye kunu anase ye bema ye ni ji omo ba ye ho pe no mo so ye mu pe obo won say ye ho afom
Oba be ma be ba ho sa obe posa ohon for or high dry e wo so ko check liver if ya wo sa on bi yenkwe oh e wo so ko check liver wo se wo nya orgasm be ma sebi ono beda style bi obeyi ubi but na orgasm member ho enhye da mba oho so emfo e ma be ma ntimi penetrate e ma bibia anye kama wo sa symptoms ya na obomodia akọ C4C liver specialist for her no mo ti ma check o liver o mo check o liver na o liver ni your okay na why further investigations na why say o how be e na house nti bo mo dia na hye no so C4C liver specialist for aso e na me be brubru si me pa so o takrade o takwa Pristia Cape Coast o mankesim agona odoben ko fo dua asaman kesi kumasi edwoso anabantama techima kentampo wa upper west boga upper east obenye bi na mesraw wo pharmacy anaso tondro baby bia wo bia wo tondro se kuma bi se kese pharmacy bia wo anaso drugstore bia wo na wo ni livoto ni bia bo modi answer be fraying e was 050 00 40331 me patch numbers ni 050 00 40331 and as 050 00 40328 050 00 40328 and after this no baby bia C4C liver specialist hospitals no ewo Ghana ha Accra ha ye wa Denta SDA junction ufi Madina na okwa Denta usi wo school bia ye friend to 10 usi wo ha utwem ko ada side wa wo de bisa akola obehia no kwase ko C4C de wo be ko e signboard ni si ho wo say C4C liver specialist for Kumasi edwoso kwa mo ye wo ho Takrady Fijai opposite May Sports ni ye wo ho Cape Coast Green Hill opposite Addison Gardens ye wo ho and Aguna Odobin ye wo opposite Odobin Government Hospital ye numbers and me sense su biom no me pacho bo modin say obefrem ope baako ope mienu ope se utu na oton so a ye wholesale it is any enum no livoto na ni ni efia se na ehemu ani na de bia meka se entwen yare we ye mia me dia menom anope bia manom so unum a obo se mpain ye beka se no 5 ml anopa wo how wo liver ho a ye be ma wanom no 3 times a day woni how no the protect and how the support ya unum no 5 ml anopa and with an empty stomach undidi ye onye hwe na wanom na enwumer so kokoda with an we didi ewie no na why den with manom enkola so enom bi omonum 2.5 a day nti no mo anopa eno anu no say how ewo liver no ho ene de ukọ C4C liver specialist hospital ho omo be kire kwan ya obefa so a obenom no if you dey make an say ujeja ho e ma liver no how ba ho a obeboka inti entwen ema liver no or how ma ho but modi answer obepe livoton if C4C liver specialist hospital for her na wetimi da protect oma wukunu wan kasa wo yoba wan kasa na odi protect wo pa na beboa bebre na unya o ha no so a ndro wo C4C wa ye do tu ndro so ye wo mpane ene ye ma na efia ka obebo no mi ankasa me ba de bia me kasa de ntia me ma ji eche ya masoi because me ame hunipa enya liver enlargement na me de ne ko ho na minipa ne boka efie oboka more than 30,000 ga 300 million but no hoto no e ma ne yefunu na aye kese no say liver na aye enlarge nti na portrude yefunu na ba anim na ne yefunu aye kese ni ne atwetwe ma ne hu na ene krapo ya nipa kono be de aha nti ne bomodi ase we di livoton ebe protective liver na ama bibia akoye ye numbers e na me be burubusu 050 00 40331 050 00 40331 and as 050 00 40328 me din di pokia 101 papa bi enti C4C liver specialist hospital and apokia 101 yete no enka no nti no mesro before obenum bibi kire wadwan ya friend numbers no ansa sabe yo mbenya type na one more acheche mu yi na tumi abwa ma yemfa nkomo no ensi ha na emom ye won birthday celebrants bi wa hanoma e wo se enne march bosumi emu ene enneti churo so eye won awoda ma mefa me baba yo afefe yi eni kan enti happy birthday nko ema achede abna kwanadu achede abna kwanadu ye ne ho fe mufa no to soma me ona da so no
achede abena konedu or Royal Streams International School o ma me and so they so lucky o ma me na abegina Pokua 101 ba o se ne catchy ye hwese be catchy ampa pension baby o pension baby oh enti ene ya achede ne birthday enti erade nkoso anya wa chede nso na ye nhira ema abusua no ene omman ne ba bia do na besie bia nyini be ye obamu a obanya nsafo na na musunti wabusua eni gie ne sede nkoso antenem achede abena konedu wo Royal Streams International School happy birthday your mom your dad your siblings and your abusua ni nyina no special auntie you will show happy birthday. Afe happy golden jubilee to my one and only father, Mr. Joseph Amate Ama. Owo on the omo picture nka ho. Owo Kaswa Iron City. Owo woman ne picture ka ho. Wow. Nti Mr. Joseph Amate Ama Kaswa Iron City. And when you're 50 years, daddy, erade for another 15 ka ho. Was same look. Ahodi musa. Omiemia wa pomoma. Yamenya okese o from Minister William Fusesi o Asempa FM. Yamisha no onyo okese. Happy birthday nkoma Madam Grace Asantoa o Koforudu akukrantume. Madam Grace Asantoa happy birthday o Ba Bill Clinton and I wish you happy birthday Radin Show. Radin okese kwesi obeye kese pa Madam Grace Asantoa onyamenya okese Famao. Afe happy 50th birthday. And koma Mrs. Celine Owusu Afari. Mrs. Celine Owusu Afari, Managing Director Ma Basilos from K Kwansa. Happy birthday. 15 edashi. Nyamia shira mododo, nyamia shira wonkoso enshira. Normal look went na ho. And we kwa so empire boy, pastor say Bompire Sebeya, Wufie no, like wrinkles, Bia Memo, no, me wish the mount. Madam Mrs. Celine Owusu Afari, Radeno, Kessiana City, and Koso, and Tnahosa, for Mount. Glorious happiest birthday to Pastor Joseph Tete Awidi. Pastor Joseph Tete Awidi, former National Children's Ministry leader, War Apostolic Church. Happy birthday, and come on, Yaminipa, Yamin na Radem Koso, Anya Kessia Mosrano. Enye kese emfa emmau papa enti no mawie mi koi sister Sandy bi oye guy enti no sister Sandy beba na negana manti e be se ene kokomba fo ene dida no so ate ase enti o mai crowd be ma wasa no levels ni nyina bi ti twen ye kwaba ye to so